Hello guys, mbanje kubasuhuza, mbanje kubaha ikaze kuri iyi channel, abantu mugezeho bwa mbere n'abandi bantu dusanganywe bose mbahaye ikaze. Ubu ngubu rero murabizi ko tuba tugeze muri wa mwanya wacu, ngiye kubereka uburyo wabona data z'ubuntu cyangwa internet y'ubuntu bitakugoye, uri gukoresha simukadi zawe bidasabye gukoresha mega cyangwa ibindi cyangwa gutakaza amafaranga, ahubwo iyi app ni app iri gutanga data y'ubuntu cyangwa internet z'ubuntu. Ubwo ku bantu mukoresha amasimukadi abiri kuri Airtel no kuri MTN, ngiye kubereka uburyo wabona data z'ubuntu. Wowe icyo ukora cyonyine ufunguye data gusa zitariho mega, izo simukadi zitariho mega, noneho ukabasha gukoresha data z'ubuntu baba baguhaye. Rero ndagira ngo dutangire, ariko ndasaba abantu mutari mwakanda subscribe, like hamwe na comment, ndagira ngo mubikande kugira ngo tujye dukomeza tubane. Rero ubu ngubu tugiye gutangira, kandi mpaye ikaze ku bantu bashyashya, ku bantu rwose bashyashya baje kuyica n'ubwa mbere, mukande kuri subscribe. Reka rero dutangire. Ubu rero ahangaha ni kuri Play Store, uraza hano muri search, kuri Play Store hahandi ukura application, uraza hano muri search usacinge S-Tune Pro, dore ngiyi bahita bayiguha ahangaha hejuru, S-Tune Pro, dore ngiyi. Noneho iyo tuyikandaho, numara kuyikandaho rero, dore ngiyi ya kabiri, dore ngiyi ya kabiri, muri kuyibona application yacu. Dore ngiyi bayita S-Tune Pro Unlimited VPN. Iyi ngiyi ni VPN rwose, ntago navuga ngo ni nshyashya, ariko ntago imaze igihe kinini ije. Rero iyi VPN ni VPN rwose nziza, ni VPN, ariko ikintu mugomba kumenya, izi VPN ngenda nanga ntago zikora umunsi wose ku bantu, ariko hari VPN nigeze gutanga ku bantu bafite simukadi ya Mango 4G. Mango 4G murabizi ko ya simukadi MTN itanga ibisa umweru. Iriya simukadi niyo wakoresha kugira ngo VPN zaza nkuha ijye ikora umunsi wose. Rero murabona iyi VPN ikora muri telefoni zose, yaba ari Airtel Imagine ku bantu bazifite. Iyi VPN ikora kuri yaba ari ubutelefoni butoya, ubu bwa Mobicel, n'ubundi butelefoni nyine budafite version iri hejuru. Iyi VPN irakora, iyi application irakora. Rero ukimara wowe kuyohereza, murabona ko ngiye narangije gukanda uninstall, nyine nayohereje. Urahita ukanda hano kuri open, uyifungure, dutegereze. Noneho bareta baguha ibi bintu, allow S-Tune Pro to set your notification. Urahita ukanda kuri allow, aka ngaka ka mbere, allow. Noneho ubwo nyine nukanda allow, uraba nyine wemeje ko bazaza baguha notification cyangwa ubutumwa nyine bukumenyesha nyine ibintu runaka. Noneho bahita bakubwira ngo update, dore bahita bakubwira nyine update. Urakanda kuri update kugira ngo igihugu cyawe kizemo. Dukande kuri update, noneho bahita baguha ibi ngibi. Ahangaha nyine baraba bakubwiye ngo ugende usure nyine channel yabo ya Telegram. Ahangaha ushatse wabyihorera ugakanda kuri rate, aka ngaka ka mbere, urakanda hano kuri rate, aka ka mbere ubikuremo. Noneho turaba tugeze kuri iyi taburo imeze gutyo. Iyi taburo imeze gutya mwebwe nkuko muri kuyibona, ntago iyi taburo ntago igoranye. Wenda abantu bavuga ngo iyi taburo ngo ntago twayishobora. Iyi taburo ngiye kubasobanurira ukuntu mwajya muyikoresha, kandi iyi taburo ni taburo ikorwa muri imwe gusa. Ni ugushyiramo setting rimwe bikaba birarangiye, ubundi ukaza ukanda kuri buto imwe yo gufungura kugira ngo ukoreshe data z'ubuntu. Noneho ikintu ugiye kwita ukora, uraza hano ahangaha hari ubudomo bune, noneho uhakande, noneho uze ukande hano kuri update. Ahangaha kuri update confirm update config, noneho uhakande.
ariko iyi update isaba utumega duke cyane kugira ngo bashyiremo igihugu cyawe. Murabona ko hambwe you are using the last update version. None update yacu barayemeye irakunze, ariko ndagira ngo mbabwire ngo kari akantu dukanze ka update aka ngaka ka update dukanze gasaba utumega duke cyane kugira ngo igihugu cyacu nyine kize kuzamo, noneho tubone ukuntu twakoresha data z'ubuntu. Noneho update yanjye yakunze, noneho ukibona ko yakunze dore ikintu ihita ukora. Reba ahantu hambere setting ubanza gushyiramo, ahangaha hambere niho uhitaho, n'ahangaha ha kabiri, noneho n'ahangaha ha gatatu. Aha niho hantu tugiye kwitaho. Ahangaha mberetse ahambere hanze, ahangaha hambere hose, ahangaha hambere handitse ngo best performance, n'ahangaha ha kabiri handitse ngo direct SSH, n'ahangaha ha gatatu add. Ahangaha ni ukongera nyine igihe VPN ikora. Urabona ko twebwe baduhaye isaha imwe, ahangaha twebwe murabona ko baduhaye isaha imwe, ariko twakongera ahangaha murabona ko hari ngo add. Ahangaha kuri add urabona ko hari amasaha 6. Ahangaha ni ukongera. Iyo dukanzeho nyine ubwo amasaha 6 wongeye isaha imwe bihita biba amasaha 7. None ariko kongeraho, iyo ukanzeho baguha nyine akavido gato cyane kaka adds gato, uba usanga ari amasegonda 10, amasegonda 30. Iyo ukarebye ukakarangiza bahita baguha aya masaha 6. Ibyo byose rero nibyo tugiye kureba muri iyi video. Rero ikintu twebwe tugiye gukora, tugiye gukanda hano ahangaha hambere, turakanda. Murabona ko ahangaha hambere baduhereza ibihugu byinshi. Ibi bihugu ni byinshi, ariko ibi bihugu baba baduhaye no kugira ngo duhitemo igihugu gifite internet nyinshi, ariko gutya twebwe ntabwo wahita ukimenya, ahubwo urakanda hano, uragumisha hano kuri best performance. Ahangaha iyo wemeje kuri best performance, bo baguhitiramo igihugu gifite internet iri hejuru nyine, none gifite nyine umuvuduko, niko nabyita umuvuduko. Turakanda best performance uhagumishemo, noneho hano ha kabiri turaba tugiye gushyiramo u Rwanda, igihugu cyacu nyine aho dutuye. Urashyiramo turaza dusacinge Rwanda. Murabona ko harimo amaseva menshi y'u Rwanda ku bantu bakoresha MTN. Dore harimo amaseva yanyu no ku bantu bakoresha Airtel. Ku bantu rero ngewe, kwa ko ngewe ndi gukoresha Airtel Tigo, ngewe ngiye gushyiramo iyi ngiyi ya gatatu. Iyi ngiyi ya gatatu, ubaye ushizemo iya gatatu wakanda kuri start, ugasanga amarezo ni make, ugerageza n'iyi ngiyi ya kabiri, noneho cyangwa ukajya iyi ngiyi ya kabiri nyine, iyi ngiyi ya kabiri, none cyangwa ukagerageza n'iyi ngiyi ya nyuma. Izi zose ni server zo kuri Airtel Tigo. Noneho izo kuri MTN ni izi ngizi, izo kuri MTN, dore ngizi ku bantu bakoresha MTN ni izi ngizi mwebwe mukoresha. Wakoresha iyi ngiyi ya kabiri, MTN ya kabiri, wakoresha MTN ya mbere, wakoresha MTN itanga mega 500 ku munsi. Ngewe rero ngiye gushyiramo, kwa ko ngiye nkoresha Airtel Tigo, ngiye gushyiramo iyi ngiyi ya gatatu, nyikandeho. None nimara kuyikandaho, ibi byose uraba urangije kubishyira murete ukanda ahangaha kuri aka kabuto ko hejuru, akangaka rero biba bivuze ngo start. Iyo ugakanzeho iritangira kubara, ugahita ubona ko ari connected. Reka rero tubirebe, dukandeho. Noneho ukimara gukandaho bahita baguhereza ibi bintu bimeze gutyo. Wowe urahita ukanda hano kuri OK, urahita wemeza nyine kuri OK. Twemeze. None utegereze connected. Murabona ko connected, yes guys, murabona ko imibare itangiye kugenda guys, murabona ko byakunze. None ahangaha baratubwiye ngo watch video add to get 1 hours. Ibi ngibi dukande kuri close nyine. Iyo ingibi bijemo ukanda ahangaha kuri close ukabikuramo. None ahangaha baratubwiye ngo turebe ads, turebe ahangaha nyine, ahangaha baratubwiye ngo turebe ads
noneho baduhe isaha imwe y'ubuntu nyine yo kugira ngo VPN ikomeze gukora nyine dukomeze gukoresha data z'ubuntu. Tuhakande noneho dutegereze gatoya loading aka ads ubungu iri kwirodinga nyine kugira ngo tuyirebe baduhe indi saha y'ubuntu bibaye amasaha 2. Dutegereze gatoya murabona ko rero bakaduhaye k'amasegonda 30 baduhaye ads y'amasegonda 30. Rero ubu tugiye gutegereza, dore bigeze ku masegonda 20, 19, 18. Reka dutegereze karangire noneho baduhe igihembo cyacu. Dutegereze gatoya. Reka dutegereze. Yes guys, murabona ko rero byarangiye. Iyo ubona bimeze gutya hano hejuru nyine bitakiri kubara, hano hejuru bitakiri kubara, ubwo nyine ads iba yarangiye. Ihita ukanda kuri aka kantu ko guteranya, aka kantu ko gukuba ndiko ukandaho, ihita ugakanda bigahita bivamo. Guys, murabona ko batwongereye isaha hano hepfo murabona ko rwose batwongereye amasaha. Ahangaha murabona ko batwongereye isaha bimaze kwa amasaha 2. Rero iyo ushaka kongera andi masaha ukanda ahangaha kuri ads. Ahangaha reka urabona ko hariho amasaha 6. Reka wakande hano kuri watch, ihita ukanda hano kuri watch uhakande noneho dutegereze aka video kajyemo. Murabona ko baduhaye aka ads k'amasegonda 30 hano hejuru, muri kuyabona hano hejuru. Noneho dutegereze bikomeze byibare bigere kuri 0. Dutegereze guys, mujye muri ya video zanjye zirangire nibwo muzaza musobanukirwa. Video yanjye girangira nibwo muzaza musobanukirwa. None murabona ko amasaha hano hepfo murabona ko aka notification yuko amasaha yacu bayaduhaye. Uretse ukanda ahangaha hano hejuru, kuri aka kantu kaga plus ugakandeho. Guys, murabona ko bibaye amasaha 7. Guys, muri kubibona ko bibaye amasaha, ubwo ni 8. Bibaye amasaha 7 n'iminota 56, ni nka hari 8. Ubwo rero ko iyo ushaka kongera nyine igihe ukanda hano kuri ads. Murabona ko amasaha 6 akiriho, ukanda kuri add kongera amasaha, bakaguha aka video gatoya ureba, none bakakongera amasaha. Murabona ko rero iyi application iri gukunda application. Kandi ku bantu wenda mushaka gusobanuza, mufite ikindi kibazo wenda ko bitakunze, kuko nubwo twongereye amasaha ariko aya masaha ntago application ikomeza iri connected, iri gukora. Hari igihe wenda nk'isaha irangira ikahita ihagarara, ukongera hashize nk'umwanya ikongera igakora. Nuko nkuko izi application zikora, njyewe ntago mba ndi kubabeshya, ni ibintu mba nizeho neza kandi mba mbizi. Rero ku bantu mufite ikibazo muraza ngo mu busobanuro mukuremo nimero yanjye ya WhatsApp, munyandikire none mbasobanurire. Murakoze rero abantu mutemwa kuri subscribe, like hamwe na comment. Ndabasaba kugira ngo mubikore. Ikindi kibazo mwashaka, ibindi mwambaza, nagenda mbibasubiza. Murakoze rero mukore subscribe hamwe n'ama comment ku bantu byakunze, kandi mukomeze muryoherwe.